dengan sitara magaal gumasero pindang torek ke siloluan bisa rama base bulan tuang pastor tungkasanganna si sola tuna kabarakna bapak pengantar pak gantiananna laku olona bapak pastor John Kanan PR pastor paroki Makale, kami keluarga besar Buang Sanggalangi Inde Tongkonan Banten Kitiman Kurre Sumanga Kirande Pole Paraya Diona Pak Pasake Milakote Tongkonan Ki Den No Pak Ki pada Bendan Matotok Solanasang Tontongo si Kadende Bulan Lanteallo Laki Patulako lagu duka Bapak Pastor Pius Pastor Paroki Santo Yohanes Rasul Minanga Kikua Kurre Sumanga Pudiona perayaan Ekaristi Situang Papa Sakke Lante Tongkonan Banten Tumangkamo Tapanakta Kurre Sumanga Minto Tarugubulanna Puang Sanggalangi Sia Minto Temai Tonatulak Kadamisa Nasaladan Disara Misa Abunganna Turampo Lantiat Tutotemo Ta Samayay Tetongkonanta Mangkamo Dipasakke Mangkamo Dipikiki Lamendadi Kamauparan Karongkosan Kasendean Laku kita Solanasang dari Mai Tangla Kalando Ratu Kada Kurian Sumanga Belanna Den mo samay esyapan lomasiang Kikua karampuan ta Solanasang penamelota sambayang tapang andota minto targumulanna puang Sanggalangi intu menggaronto indete Tongkonan Banten sia pira-pira pa tunanai Kikua Kurre Sumanga lako kita Solanasang tendu kapo tebak pasake Pak Gauran den mani katang palandiran katang maupuran Kikua tasiparari Solanasang tekita minto tosang dunduang pindah lampuang Yesu sa timburan gori-gori lan karisto dari lantia tutotemo marasan peruan nindo pasadiang ki tulang patun na batang kaleta dempa pira-pira laku parampo ke rapak ki tamani mas sampayang Deh.
Ya to ako po yun sa kanya. Satu bentangnya. Kastor yang satu. Iya, pastor yang satu kan. Dua. Iya. Ini satu torat. Tapi atau lagi segera. Oke, Pi. Oke, gimana Om Jabro? Oke. Mantap. Itu langan toh? Dulu dari Pulau Buru, Kendari, Lama yung lu tangkap. taruh dari Kendari. Langsung untuk tiba. Yung sa Manila. Jadi besok beli kembali bagus. Mana cinta sama TV Sangala. TV Sangala. Cinta Terima kami. kasih. Terima kasih. Halo. Halo. Robi Pita, oke. Halo, mana Om Pit? Om Pit ada di sini. Ya. Tapi ini nanti Mito. Sini nih. Ada kemungkinan malam. Udah. Oh iya iya. Terus kalau terbagi dua, saya di sini. Itu kan tapi kan belum ada orang. Jadi nanti besok. Oke siap-siap itu kan nanti kita atur kalau sudah pada pulang. Kalau orang sudah pada pulang baru. Ini sangat. Hei. Kita di situ. Atur sana ke sini. Oke, waktunya kita makan. Oke. Bagaimana kabar? Ada papillon. Ini ada papillon ini guys. Oke, baik, mantap. Ini makanan tradisional orang Toraja. Isinya daging dengan sayur mayana yang enak dan Oke. berong. Ini dia guys. Ini masih panas, apalagi kalau hangat-hangat dimakan. Wah, enak luar biasa. Mantap. Besar sekali le sukenya. Mantap. Iya.
Oke. Oke, di belakang lagi sana. Ya. Lalagay pinanti. Oke, bye. Oke, Lu Timur. Luar biasa, Lu Timur. Mantap. Oke. Samarinda. Samarinda, woi Samarinda hadir. Ya, Samarinda hadir. Kepala rombongan. Oke Opa. Opa, dadah dulu Opa. Oke Opa, luar biasa. Semangat terus. Makasih sama La TV. Hai, luar biasa keluarga dari Balikpapan. Oke Oma. Oke lanjut. Halo. Tinoring. Dari Tinoring. Tinoring. Ya, dari Lembah Tinoring. Oke, Ayo sini. Dari langsung pakai Tinoring. Tinoring. Ya, Tinoring. Uang ni dapat. Udah nah, ini dapat. Dapat ni bukit. Oh, pagkano kami tiyo? Di live kami. Ya. Tinoring juga. Oke, Tinoring. Untuk Tinoring. Sekarang kita mau makan. Oke, mantap. Tinoring. Selamat keluarga. Oke. Oke, mana itu? Dari mana? Tidori Indonesia. Tidori. Randanan. Randanan Tinoring. Tinoring Randanan. Anak bagat toto masakit. Ya te panggaku pe malale te panggaku. Pe masuk syuting ke panggaku. Segala TV. Oke, bos gue. Oke. Ditole-tole ya. Oke. Halo. Mantap. Dari mana? Dari Makassar. Makassar. Iya. Makassar. Makassar. Luar biasa reuni keluarga. Dari Bapak dari mana? Sanggalangi. Oke guys, kakak dari mana ini? Dari Ukip. Ukip. Oke, kakak Ukip, KKN. Wah, cantik-cantik tuh kakak Ukip le. Wah, luar biasa. Wah, ganteng-ganteng juga ini. Oh. Iya. Bari toro tuh ada KKN? Sama pale. Oh, sampai Banua. Oke. Tapi aku kita minta soal asam taruh
bulan na te tungkonan puang sanggalangi marasa siapa te may turun indok siya turun tumangurang pasadiang itu lampatun labatang kaleta dan pabira-bira tu laku barangko laku kita si tetena pa tujuana anu si taru na si anak na te tungkonan ta jadi ta perangi pelana mintu-mintu na te apa di pogao ladinay nasa nampak pasak ke lamay yo jadi yate wang alo mo mangkamiti na panata batu mangkamiti na tundui to di polente marina lampak kamayan aluna te papadirasa sangka na te salya hari pala di patarro pato belana di kuwa man kamana pokada pastor ninga semua ia te bae tongkonan di Tanglungan Loy pakususi mo to kupokada sa kamay kumua lento tanak mo aluk na nene yung may batang kaleta dari tuming katama may kailan aluk kasaranian apa ko di Tanglungan Loy bang siya ya tu apa ipake yo aluk na nene kita yang karambang siya tayo meron kayo di mamman sabaan di mamman lamo kasaranian Reno Paramban di susito jadi ya tu ya tamang kakumande ya tulah di pogau lanon doki pak penama bungi ki emang tadi kumande telo ya te tapi pemetang paduka tu isom sabayat apa ya te mai di pogau di nadano di isom di kuy di pemetang ya moto yan na di pangatongan tu ada yan na bendan tu alu betul ka asusite mai alu na papadirasa sangka na salya hariri na di popetang pa tu iso tayo mo yan na de mali ditambay si misa ako banuan ta to yan yung dipirang nito ada to dolotongan dan yan na di popetang pa mo tu iso oh yan yung petang pa no lang tondo to tayo mo yan na mali tu para pun kunjung isi misa kita ko banuan to dan kita berangi bang itu belang na yati song di panoni ya tu intin na lamba tu isin na lang di ko betamba jadi tabi lagu kita selama sekali tondo ko tayo mo na din mali betamba sabab betamba mo pisong oh tabang itu tadi yang mau tahu tumak pisan na pamaleso lagu kita nama penduan na di ko na sundot na luna ada na patirasan ka na tetongkonan ta daw ki isuhu lamas sombak tedong ki jadi lamas sombak tedong ki daw wongi ya mo to dinay mas sombak tedong ya mo dinay makure sumanga mintu apa lino di kure sumanga mintu panampana pumatualan lino di kure sumanga tu di sana mas sombak tedong apa dempi tedong na di sana di payoni ko mas sombak tedong mintu panampa malabi na pumamatua lino mintu apa na panadayan ki pumamatua ikure sumanga nasa lantoyan na to dadi daw ki itu masombak tedong persiapan jam 4 subuh sabana nga subuh yan na ipogaw kantomay dadi masing-masing perwakilan nene lamba ko mi barra mi daw si 5 liter lamba ko mi barra mi daw si 5 liter paduka mga mi barang mi waktu bingka ya mau dinai si taduan to ya mau dinai si taduan marasan ki masombak tedong mi marasan duka si taduan jadi ya to barra ya to tayo mikintan na ilang kumumpan na barra ako napotanda duka kami sara lanto kumuyan na si salasara kaya di si pagkapagkay tayo may nanay ni sa asuli lanto kumumpa wala tanay na kwantan tanay kumabarra ako jadi tayo mo na tuloy-tuloy bang ginagawa tapi natin kapang ito masing-masing perwakilan mirampo dako tanay papayan ko kamisaran ayato barra ayato pirak masing ito kikupungan iki mipantambay na kumanon mipatamay ng barra namimbaka sa langan na tulong di sana kandeta jadi asus itu jadi dako to dipulaukan jadi persiapan lah kok tente
subuh. Setiap subuh. Jam 4 subuh. Intin na lupa ni sa intin ako. Okay. Yan ang pasayan ako. Manusin na. Mangalin mo to. Paibaw lang. Natero. O yan. Bisa ka. Panuan itanluranay. Panuan itanluranay. Jadi, muriyak ka lang to. Jadi ako to. Sulat ang pagawgan na ako. Jadi, may susi mo to na ko na. Masih ka na. Yato masih na. Yato pagawgan. Di parang tete karua. Apa-apa mo to. Di pagaw. Tete karua masih. Maapungin may kinaka. Manipo raka sa manindo ka. Sa sinuranta. Pumanipo masih ako. Yo. Jadi, tete karua masih. Tu persiapan. Mabentalun na. Masih juga dan penyerahan silsilah. Jadi pas itu mayanata yung may perwakilan nenek yato puluh SMP na bisa tandai laman na mamasoktongan sila kona. Sa bayan na kita temay si Santo Maratu kapisanan tarata ada tangata. Dan yato tingkat-tingkat SMP tutur wakili masyam dari ke anak nenek pako susi mato tamanang 5 dari perwakilan masih itu tulang tarim itu silsilah na pakai nada atau mayanata. Yo, masih itu dari yo may pirai perwakilan itu tawa. Masih itu nata tarim itu silsilah masih itu dari foto lato masih tanah taruh. Di yang untuk ada yang dasar-dasar bangunan apa yang sama bisa siapa itu mengepala natandai itu yang semua di sana nenek itu turunan mapek kasera mau turunan mapek 60 mau yang nanti Oke, baik. Mantap. Tapi yang ya terima kasih ulangan apa Oke. yang pernah Makan di sini nanti. Oke, baik. Ya, siap. para Oke. kita kita lihat lewang laku kita pun kalau painan kalua ata atau topak rampung aku resiman siswa kami menangkaran di Pak Gauran. Baik pada motor laku antak kita ke sampaian ke komandan